Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras niyo amin papagayam. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 26, versikulo 40 kan 41. Nagsubli ni Jesus kadagiti tallo nga adalan, kat nadanon na ida amat maturog. Kinunana ken ni Pedro, diyo aya kabaelan, ti makipagpuyat kanyak iti uray may sala nga oras. Agridam ken agkararag kayo, tapno saan kay amatnag iti sulisog. Sisasagana ti espiritu, ngem nakapoy ti lasag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Tatang, atuyan ti kaninyo. Apay nga italangit ti ti kanak? Nagluto pa'y ngamin ni Nanang. Itak pa among asikaswan. Awan pa'y sirserbiyo. Tatang, Jakon kayat timangan. ngam, Apay di mo nangagtimbagak. Jakon kayat timangan. makapasuron. Apay ngayon sublim dita kanan ni tatang. Agibaon-baon ka. Siyak lang arutan tinaungtan. Saan na kano akayat tibangan? O, di itad mo kanina ng iji kusina. Nakabutbutang ni tatang. Kasjay lang arutan di kasasaad na. Nakaungungit pa'y laang. Isungarod ajak kayat amapan ikan iti kanan na iji silid na. Ngamin, bumugkaw. Saan mi na kayat amapan ikan ni tatang iti kanan na, nanang? Anya? Nakaungungat. Ano sa nyo? Tanarigat ipagdaldalanan na ita. Wun, nanang. Amumi nga dapagdaldalanan na. Ngam apay nga masapol nga agungot. Tao kami mo't lang ah. Ala, sumrag kayo ni Jeskulaan nyo. Siya kundi makaamo amang ipan itikanan ni tatang nyo. Intan Joshua, amangan numala daw tapay. Awan ganas ko amangan. Uray basit laeng. Mangan ka ah. Jak kayat. Sigin ah. Tapno ada pamigsam into no umay timang terafikan ka. Kunak mo ta jak kayat! Tulang ka kaday! Eric, Bisbisin dak. Kasati kayat yung aramitin kanyak. Patayin dak layangan! anya ka di dayta nga ibagbagam. Naladaw la ang anak kalutoak. Tado ti inasikaso iti pa naka-ospital mo. Napanak may bimulo di. Panawan na kaon! Panawan na kunak na. Di kay kasapuran! Ma'am Luisa. Umunag ka, Michael. Itay nakapailang urayan nila kay ko. Uwan, ma'am. Michael, Apay, ma'am. adda ka di pa nagbaliw ti kasasaad nila kay ko. Jak pa'y may bagay ta, ma'am. Makapag nakadipay. Isungor da rumbang ti regular a therapy. Tapno agsubli ti sigod a karadkad na. Imbaglakit din tanaanos ka, kas physical therapist nila kay ko. Sir, naska na mawatwat kayo. Tapno makapag na kayo matlaan. Marigatanak nga rod. Amok day ta, sir. Nagsakit na kiti sakak. Jak mayon nat. Anos lang, sir, ah. Anya ti sirsirbim! Sir, Awan mo't marik na ka pa nagbalbalo dati kasasaad ko. tulungan nyo Gastos lang ditoy. Ah. Luk-lukum lang ti tao. Jak mamatikan ka. Nalpasan ti therapy nila kay ko? Sana nalipas, ma'am. Ha? Apay? Kagura nakmatan ni sir. Nagsakit dagitin sa usawang na. Pasensya kan, Michael. Ma'am Luisa, agsapol kayo langan iti kasukat ko. Anya? Naano sa kadagiti pasyente ti kunak, ma'am. Ngem ni sir. Jak maanusan. Agimbagak ka di pa'y. Apikit din asaan. Nurse ka. Ibagam tipot na. Maimbagan ka. Nabayagan abaldado ak. Makatawanan. Awan ti marik na ka pa nagbalo iti sitwasyon ko. Gaputa kasta kamat. Anya? Naungat ka. Awan ti makaanos kan ka.
Kita ang jamang terterapi kan ka. Saanin nga umay, gaputa kabutang na ka. Di daklaing maawatan. No niya ti pagdaldalanak ita. Maawatan da ka. Nga maawatam kumamot dagiti mga asikasukan ka. Tao kami laang mat akaskan ka. Mabambanog kami mat. Masaksaktan kami no kastang agbugbog kaw ka. Adda papanak. Papanamnanang. Mapan ko kasarita dyan nakadungpar ka ni tatang yo. Mapanak ag basketball madamdama. Ni Jill at ipangibilinan nyo ko ni tatang. Apay siyak manan. Sika, naglain ka nga gibaon. Saan nyo ang mabalin apanawan ni tatang yo? Oh, nangag mo? Itid yung amin na masapol na na. Tapno saan to manan nga agbugkaw. Jakla kaya ti mabugbog kawan. Nang runa no awan mati naramid ko amadi. Di nga unay pigsaan day ta TV tag basbasa ak. Pinakapsot kon manang. Nakaririri. Ni tata. Inka kitaan. Sikan ah. Sikan na. Apay niya asak. Intado ah. Ego! Awagan talangan ni nanang. Tagawi dan. Takrot kamot gayam. Uray sika. O sige, awagan ta nga ro doon ni nanang. Tapno agawi din. Aon pa serbiyo akabalay ko. Makarik na kiti sakit. Di tapay among asikaswan. Di ka kadi agong unget, Eric. Kabutang dakan nga asit kan dagiti anak mo. Gapo iti kasta nga ugalim. No sika kumati na disgrasya. Takita man no niya taramidam. Naanos ka kumalaan ka dagiti mga asikasukan ka. Tapno saan da ka akabutang. Diyak ka sa pulan ti palawag mo. Puro ka drama. Saan ka, doktor? Ipan kalaangan iji ospital. Ta doktor timang tamingken ka. Auntie, may saka nurse. Ibagaman kada kami, no apay anak kaungungot ni tatang. Sobramot, auntie. Talaga akasta dagiti makapadpadas iti nakaro ang sakit. Iso nga awatin nyo latan. Kaasin ni nanang. Kanayon na ngaungtan. Di may maawatan no niya di kayat na. Ala, bayan nyo. Takasaritak tumanan ni tatang nyo. Diyak pa'y lamatay. No pilayak ngagnanayon. Nangag mo matimbaga ti doktor. Pilitom ti magna. Nasakit at talaga, ngam naskan nga anusam. Naskan ama i-therapy ka manan. Ngam kasanungay. Amin na tao, di dan kaya ti umasidagkan ka. Gapo tabog kawam mo't ida. Di nagsurwan. Di mo mo ti pagdaldalanak. Mabanbanog kami mat, Eric. Saan aga po ta pasyente ka? Mabalin na kami latan abugkawan kan ungtan. Maawatam kumamot ati kasasaad mi. Siya kung tinagpakpakaasikin ni Michael nga agsubli kas therapist mo. Gapo tagayom ko, pinatgan na tikid daw ko. Eric, last chance mo nda ito'y. Makitinulong ka kumamat kan kwa na. Nalaing ni Michael a therapist. Naanos kadagiti pasyente na. Sige. Relax lang, sir, ah. Medyo nasakit na ito, eh. Naskan nga min nga unatag ti sakam. Isa rumbang lang anusam, ah. Ano sak? Kasto ya talaga ti proseso, sir. No kahit mo tagimbag. Ano? Anay ko? Anusam, sir, ah. Anus lang. Papadamanan. Agpukpuk ka manan ni tatang. Good. Agong ungot manan, ah. Rumarak mat ah. Apay si kalaang. Agbatikan. Ang mga nagayab ni nanang. Sikan at kagbati. Amo mat adyak kaya ti maungungtan. Kumusta nga, Michael? Mayat, ma'am. Di nakbinugkawan ita ni Sir Eric. Kaano manan nga iti schedule na? Every other day, ma'am. Kasta ka di? Wan, ma'am. Ken, namabalin, tulungan nyo kumamot ni Sir. Alalayan nyo agpag na. Korea pagbiit lang. Wan, sige, aramidan mi dayta. Lakay,
Pasensyakan Naladaw man nanday ti panangan mo. Si kakit di mat. Masapol ka di nga on time aganayon. Kunak ngamin no agungat ka manan. Sana makatulong. Nagungutak manen. Ay kat nasaya at ano kasta. Nasaya at ta nakapanunot kamatlaang. Kat, ayan dagitan nak mo bakit? Rimwarda manan Ni Joshua na panagbasketball. Ni Jill adda di ta karuba. Kabuting dak ka di pay. Bayam. Ibagak to asa andakan akabuteng. Ne, anak ko, di kayon rumrumor inton madamdama, Apay nanang? Agigiddan tayo amangan kada tatangyo. Makapag ni tatang? Basi-basit laang anak, ta iso ti kasapulan. Exercise na? Saanin anaungat ni tatang, nanang? Tila damdamagam. Oray si kamat. Kaya't mo amaamuan na naungat pa'y ni tatang. Ngamin, mabutang kamat kankwana. Saan latang agkupastikin na laing ni nanang yung agluto Si Kamat. Naimbagan kan tatang. Amok. Ken mariknak. Naimbagan kan. Uwan nga rod anak ko. Mariknak mo't day ta. Saan ka na naungat, tatang? Pasensyaan taklat ta kumanwan. Amok abidot ko. Ta imbis anagan nyo tayabak. Kat tinakaro asakit ti pukpukaw ka. Iso amabuteng kayo nga masidag kanyak. Ni Joshua, Siyak manin tinakitam. Si kamot ti mabuteng. Nakita nga pag napagnaka dito'y arubayan nyo. Kasapulak na ito Oray no narigat. Oh, kumustan ti Riknam? Makapag na akon. Kas makita mat. Itultuloy mo lata ti ag-therapy. Aging gaanaan-anay ang makapagnaka. Kaya't kunti maimbagan. Ta kaya't kung agsubli ako niti trabaho. Kasta. Masapul a positibo ka lata. Patyak ang maimbagan ka. Michael, kaya't ko tagyaman kan ka Tainan anusan na. Ni Sarmat. Trabaho day ta. Agyaman nak, taoray no naungitak idekan ka. Nagsubli ka lata. Awan na nyaman na sir. Tinapatag. Nagimbag kayon. Makasubli kayon iti trabaho. Agbyag kayo manan iti normal. Ne, anya da ito nasangputak. Kaslamat at dapaskan. Thanksgiving ka no ni tatang, ante. naimbagan nga minan. Inikanan ti doktor iti pamalubos ang makapagtrabaho. Kasta ka di. Isa nga umay kakit din, tagsasango tayon. Aw-awisak ni Michael. Ngam, adamat ka no pasyente na. Kasta ka di. Ala, raman ng tayuman nga rod, dagiti sagana yo. Kas ka ni Hesu Kristo, naawatan na nga adda pagkasapulan dagiti adalan na. Kasta tayo kumamat kadagiti daduma. Kaskan ka, adamot pagkapsutan kan pagkasapulang. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo